ni jira ide harka deetini waan kaburra lammi ke sikinan jira jira turerrai keerro fi kadenya arra garu jarran kenna mana ida keessa boycha ta'ee jira maali bonna nuti bar Ethiopia lammi hedduu qabna osoo biyya qabna kanuma biyya qabne askari takka maali dingalle ne oga banne rakkoo mootummaa keessanii biyyi deesanii sin takabbalaan jirtu nuti singalchina keessatti singannay nokkuun jiran nuti qoshaa jantaane zabaanaa miti kan nun gannagan biyya qabna biyya keennan nu haagalchan mootummaan keennallee kabajaadhaan gaafanna mootummaa keennas kabajaadhaan gaafan badii tokko hin qabnu kan biyya keennaa akka nu deebisan sagalee nuuftaa oromo gaafa dhufnes nuun boo'ina arroosoo lubbuun jirru nu booya yoo duune jedhama nuufi biyya walitti hama malee gaafa san boo'ichi keessa waan nuun godhu arra garuu nu dhaqqaba inni daasboorallee inni biyya keessa jirullee inni biyya kanallee jiru jecha hundi keessan sagalee nu ta'a viidiyoo kana gaafa waraabdan ammas amataa sadii fi baadii isaa hojii gadhiisa namoonni hedduun yaalafa yaamina viidiyoo no iyyata baala አይደለም አሁን ያለንበት ነው ዛሬ 2023 7ኛ ወር ቀን 25 ነው ያለነው እና ባዲ በረኮና ማብዲደሚ ተደፋ ባዲ ተርፋፋ ጉያ ዲደሚ ሸንጌ ተጅራ ቪዲዮ ዱሪ ዲቪዲ ከናብጀ ኦሮሞ ሙደጋባ ሙዲር መጣ ነማ ወዶ ኡምራ ጎዱ ባዱ በጅራ ነማ ኢራባ ብቻ በከና ገቡ ጅራ ነማ ጅራ ገውሜ ቁላ ታጅሩ ጅራ ወሊ ጎዱ ደማለጋ ነው ገጡ እንደንዴን ቸኩሪቲ ማለጋ ነው ገልጅቱ ዶከዳ ቢልቢሊ ዶከዳ ኢሻባ ተቂዲና ገርሺ ኮታ ካምቢኔ ገርሺ ኮታ ከጆለን ዲምበራ ራጋባምቲ ወረዳን ገራጋባሜ ከማለጋ ፓርቲ ከዘ ካዴ ቢደራ ባብኔ ቢኔ ኢሻባ አየ ጋለቶማ ኡልፋዳ አምስት ደቂቃ ሸትሩቲ ደወሊ አስራሞ አጥንተለን ወሬ አሲ ገስቲራ ጅራኑ ማ ቢተለኑ ደቂቃ ሰከንድ ወለቲ ደብና አምስት ደቂቃ ደበ እስር ቤት ያለ ሰው በአረበኛ ቢያወራ በአረበኛ መልእክቱን ቢያሳልፍ ላ እስር ቤት ያለ ሰው አያስፈልግም አማ ለማ አፋን ሀዲያ አፋራ ገዳዱ ቆጥ ወቀባ ተቆጥና ሰይናት አፋኑ ነምን ቢላዮ ጅራቴ ቆፔስ ደቂቃ ሸን ቱሪቲ ናደወል ያመስሽ ደቂቃ ሸን ቱሪቲ ያደወለኑ አማ አሁን እዚህ ያለነው በመናገው ቋንቋ እንናገራለን የትግራይ ልጆች ካላችሁ 7 ቁጥር ጻፉ ፌስታል ለበሱ ግቡ ማንንም ከማንንም አይበልጥም ማንንም ከማንንም በታች አይደለም ሌላ ነገር ቢያንስ ገብታችሁ ለወንድሞቻችሁ ድምጽ ነው አሁን የሚያስፈልገኝ የትግራይ ልጆች የተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ልጆች ፌስታል ያለበሳችሁ ኑና 7 ቁጥር ጻፉና ግቡ ፌስታል ያለበሰ አትግቡ ፌስታል ካለበሳችሁ ቪዲዮ ማጥቶ ሆነ አትግቡ እዚህ ስለ ያላችሁ ሁላችሁም ሪኮርድ አድርጉ እኛ በአረብኛም በመናገው ቋንቋ መናገር እንችላለን እዛ ውስጥ ሆኖ ግን በአረብኛ እንዲናገሩ አልፈለኩም ትላንትና ለተናገሩት ራሱ እየወጡ እየተገረፉ ነው ለምን ቲክቶክ ላይ እየሄደ ነው ፌስቡክ ላይ እየሄደ ነው ከተነከም ይወጣል ዝም ካል ግን አስገድለን ተመለስን ማለት ነው ይሄው ነው ያለው ነታ ኦኬ ኪያ ቀጥ እስኪ የፈለግሽው ደቂቃ መልክሽ ያጣራል በበለክሽው ቋንቋ እኔ ባማን ነው ቆይ ሪኮርድ እናደርጋለን ሁላችሁም ሪኮርድ አድርጉ ማንንም አይናገርም እኔ ሚውት አደርጋለሁ ሁላችሁም ሚውት አድርጉ ሙኒር ሚውት አድርጉ ቀይረኝ ፈራለሁ እንደዚህ ኦኬ እሺ ይጎ ላንድ ቀዳ ብዬ ነው እሺ ቀጥይ ቀይረኝ ራሴንም ላንሳ ከዛ ቆይ አንዴ ለምትገልጪ ማራታቻለሁ ሌሎቹ ሚውት አድርጉ በእናታችሁ ኦኬ በከቁላታ ለምትገልጪ ነው ፈቴት እሺ ሚውት ሁላችሁም ኪያ ቀጥይ ሪከርድ እናደርጋለን ብዬ ነው እንትን ያልኩሽ ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እህት ወንድሞች ሙኒር ሚውት ከበዳ ከና ፈንጀ ዴማን ሪከርድ ይጎለች ቆያ አስፋት ነው ለሷ ካልፈለገችም ሌላ ሰው አሳፋለሁ በተራክ ሚውት ተቀጥሩ ሙቤ አዎ ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሁላችሁም የትኛውም ብሔር የትኛውም ሃይማኖት ሳትሉ እስር ቤት ለሚሰቃዩ እህት ወንድሞቻችን እባካችሁ በምትችሉት አቅም ድምጽ እየሆናችሁ ሸር ዲዩት በማድረግ ሁላችሁም ከእህት ወንድሞቻችሁ ጎን በመሆን ይችን ጊዜ በጋራ ሆነን ሁሉን ነገር ወደ ኋላ ትታችሁ
በዘርና በሌላ ነገር የምትባሉትን ወደኋላ በማለት በዚች ሰዓት ከወንድሞቻችን ጎን ሆነን ያሉበትን ጭንቅ እናውጣችሁ። በምትችሉት አቅም ሁላችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ ፍትህ በመጠየቅ ከወንድሞቻችሁ ጎን ሆኑ። በቃ ይፈርቻለሁ። ሙባረክ ኪጆጎ አይዞሽ ሙኒር ቃጥል ሪኮርድ አድርጉ። ሁላችሁ ኮፒ ሊንክ ሼር ማድረግ አትርሱ። አይዞሽ ኪያጎ ያማል ወላሂ እዚህ የገባ ነው እና በጣም እየተጎዳን ነው። የኛ ከድንበር ሜዳ ያለው ዛሬ 6ኛ ወራችን አስቆጥረናል። 6 ወር አስቆጥረናል። ዛሬ ኢትዮጵያን የሁላ ህዝብ እያለ 6 ወር እንደዚህ በስቃይ ስናሳልፍ አይሰማችሁም? ነገ ግን እና በጣም እየተጎዳን ነው። እኔ የምለው ራሱ አንዳንዴ ይጠፋኛል። አረ ኢትዮጵያን አትጨካከሉ፣ ድምፅ ሁኑልን። ይሄ አካልም የሚመለከተው አካልም ከሰማ ይሄን ነገር እርምጃ ውሰዱበትና ከዚህ መውጣት አለብን። አረ ሰው እየሞተ ነው። ሰው ሲሞት ደግሞ በካሜራ ታይቶ በድብቅ እየተቀበረ ነው። ይሄ ኑሯችን ማይመስል ነው። ይሄ በታችን ምንድን ነው? አመቱ በአመት እንደዚህ ስንቀጣ ኢትዮጵያዊነት በጣም አሰቃየን። አረ ድምፅ ሁኑልን እና ከናቢዩ ወሪ ሰገሌ ኬኛ ደጌሰን ሼር ኑጎዳ በረኮ ለማፊ ዲደሚ ሰዲ ባቲ ቶርበባ ጉያ ዲደሚ ሸን ከሰገሌ ሲኒ ገባ ጅሩ መነ ሂዳ ጅዳ ሾሜ ሲድራይ ያ ኡመተ ኦሮሞዳ ያ ለሚ ኢትዮጵያዳ ሰገሌ ኑፍታ ኑዲያ ሰበ ጉዳ ወዶ ገምኑ ቤላ ፊ ዴቡን አከነቲ ኩ ሚደሙን ኬና ባዬ ዋን ነመ ገድሲሱዳ ኑዲያረ ጅሬኛ ilma namaa keessaa miti ka jirru akka duunu keessa jirra. Har'a du'a malee wanti biraa wanti nurraa hafe hin jiru. Nama gurguddaan nu keessa jira. Nama abbaa keenya ta'uun nu keessa jira. Beelaa fi deebuun nu ceesee jira. Mukayyamni torbaan tokkoof nurraa cufamee dhukkuba talaalaa fidhaan miidhamutti jirra. Wallaansa gahaa hin qabnu, nyaata gahaa hin qabnu. Billaalee gaya Oromoo, billaalee ka sagalee nuuf ta'a. Nuti biyya hin qabnu, nuti mootummaa hin qabnu. Yoo mootummaan keenya nutti callise, Oromoon har'a maaliif nutti callifti? Nuti bargaachana biyya keenyaati. Rakkoo biyya keenya keessa tureef qeerroo fi qarree Saudi Arabiyaa keessa jirtutti rakkoo Itoophiyaatiin mul'achaa ture. Garuu har'a galanni keenya dhabamee mana hidhaatti akka nama lammii hin qabne akka nama mootummaa hin qabne sagalee nu ta'a. Oromoon sagalee nu ta'a. Ammallee irra deebi'eetini. Kirshaama bilbilallee yeroo hundaa viidiyoo fi koolii akka isinii waraabne bilbilli dhoggamaadha. Bilbilli yakka. Bilbila takkittiidhaan akka nama duunuutitti maallaqa olii qabanneetiniin qarshii hanga qabnu qarshiilee nurraa fuudhanii mana wanta maallaqaa jira maallaqallee seensifachuu hin dandeenyu. Kanaaf jecha bilbila guddaa bitannee galee nu ta'a jechuufis hin danda'amu. Kaameraan eegamaa jirra. Guyyaa irraan tana edda dawwaluudhaan waa'ee irratti nu laalanii bilbila ta'anillee fudhatanii jiranii. Xiqqaa kana kirshaama maallaqa Saudii riyaala 1000 binne yaa Oromoo akka malee jirra sagalee nu ta'a. Bilbilli kun yoo son bilbilee hin hojjeta? Bilbilli kun yoo bilbilee hin dalaga? Obboleessa koo yoo bilbilee hin hojjeta? Bilbilli kun hin dalaga? Ay carraa uummata keenya. Wallahi rabbummaan isin haa birmatu ijoollee teenya. Waan biraa waan jennu hin qabnu rabbiin isin haa birmatu. Mootummaa qabaannee mootummaan isin hin galchu. Yaa Rabbii gubanne wallahi baruma baraan. Waan jennu nama dhiba dhugaa Rabbii.